nibyo uwahamagawe n'Imana. Niryo jambo dufite kuganira, twaganiriye umunsi w'ejo n'uyu munsi kugeza Banda Imana izavuga, kandi twese tuyitabe. Banda Imana izavuga, kandi twese tuyitabe. Banda Imana izavuga. Imisaraba myinshi mutegera kandi imisaraba myinshi isigare ku makoti, abakozi twigendeke dusanganire umwami mu bicuwe. Haleluya, Tarasike. ijuru ntirizageramo abavuze Yesu. Hallelujah. Ijuru rizageramo abizeye Yesu. Ijuru ntirizavamo abantu bavuze ijambo ry'Imana. Ijuru rizashamo abemeye ijambo ry'Imana. Ijuru ririho, hariho abaritashe tuzarijamo. Siku moja mavuno yataisha kabisa, baada ya hayo ni hukumu, atakusanya ngano. Bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huku, uliyelikata neno zuri la Mungu utakaa wapi milele? Atakusanya ngano kwa furaha ghalani, bali makapi yote yatatupwa motoni. Rafiki, utakuwa wapi? Nyegeleza na nyimbo za wokovu zikaulika icho chanya. Wewe kera ulahiri gambo lya Mungu ugabera hangi mukundwa agakumanya imbuto na kuzibika mukiga, biracyanya birabyoshi bigakabulwa mu muriro ya mukundwa. Haleluya, Hallelujah. baada ya hayo ni hukumu. Abizeye tuzoja mu ijuru igitondo kimwe cyangwa umugoroba umwe. Izavuga igitondo weke panda nyaki, Imana izavuga, izavuga igitondo Banda Imana izavuga. igitondo cy'ubu. Tubana mu rubuga rw'ivugabutumwa bari muri abayobozi n'ubundi mbaye mvuga ba Dr. Benjamin n'umwarimu wacu, aho hantu n'umwigisha ndetse n'abarevera Isaac. Twishimiye kongera guhura n'abatarami cyangwa abayumbe bo mu rubunga rw'Imana. Reka mbiyegeze kugira ngo tubashe kuganira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mwebwe mwese mbakuye muri aba bantu maze kuvuga mu mazina, ariko nishimiye buri muntu wese mu mwanya we. Haleluya. Tugiye tuvuga izina rya buri muntu, twatwara umwanya munini. Reka nsenga Imana nitumara tuje kuganira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Uwiteka Mwami Imana, turagushimiye kuba aya masaha duhagaze aha kubwo kugira ngo twumve icyo waduteguriye. Wampaye iki gihe kugira ngo mbashe kuvuga ibyo wahishuriye mu byanditswe byera. Hari imbaraga z'umwuka wera zibashisha bahagurutse kuvuga. Hari imbaraga z'umwuka wera zumvise abantu. Hari imbaraga z'umwuka wera zibasha gusobanura. Umwuka wera w'Imana utubashisha twebwe twese ndetse no kwera imbuto muri aya masaha. Ndawukeneye muri twe twese, sandi kuko uri kumwe natwe, kuko ari isezerano waduhaye. Amen. Haleluya. Kuba tutashoboye kubana hano hariho abanzi, ariko nanone hariho abatanzi, hari abo twabanye. Nivuze we n'ubundi ndongera nsubire mvuge amazina yanje.
nitwa Rugero Gideon cyangwa se Gedeon bikurikirana n'ururimi ukoresha. Ndi umupasiteri mu itorero rya El Shaddai mu Buholande, niho mbarizwa. Ndi umupasiteri, dukora n'umuaposto witwa Apotre Prince Sengiyumva. Ndi hano mfite ibintu bibiri byanzanye muri safari yanje. Naje gushingira umwana umuhungu wanje w'imfura, icyo ni kimwe. Icya kabiri, naje kubana na bene data biri torero twabyaye hano, ntumwe nanone n'itorero munsi y'ubuyobozi bwa Apotre Prince wantumye kugira ngo nzaze kubaha gukora igikorwa kiri mu nshingano z'itorero ryacu. Amen. Ubwo nibwo buryo mushobora kumenyamo bariya n'abana banje n'abandi batari hano. Hano twaje turi umuryango utari munini ariko ntabwo turi bake. Nazanye n'abana 5 nibo turi kumwe hano. Nabazanye nabo kubw'impamvu zibiri. Impamvu ya mbere niyo mvuze y'ibirori, reka nabonera n'umwanya wo kubararika. Ibirori ni ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani, ukuvuga ngo ni niposho iri rizaza. Ntimuzanitaba se? Muzaze tubane muri ubwo bukwe. Iyo ni impamvu imwe ya mbere yatumye mbazana. Impamvu ya kabiri, nuko iriya dutuye tuhasukiye atari iwacu. Iwacu ni muri Afurika, turahakunda, noneho tugakenera kugira ngo n'abana bacu baza bakomeza bagaruke, bakomeze bahabe, bababone, babaramutse, babakumbure, bakomeze batekereze imuhira. Aha narahabaye, icyongeretse kuri ibyo, bakora umurimo w'Imana muri iri torero rya El Shaddai. Ni ukuvuga ngo ndi umuyobozi, ariko kandi mu itorero rya Grace Tabernacle Church ingoma ya mbere ivuga turi kumwe n'umuyobozi Mutangana, twari kumwe. Ni ukuvuga ngo ndi umwe mu banzirishi b'itorero. Siko se bimeze? Saha se ngira ngo ni kuri aka gatuti. Uko ni ukuvuga ngo abantu ba Grace Tabernacle mu nyakire nk'umukristu wanyu kandi n'umuyobozi. Ndanasengerwa ku pasiteri muri iri torero. Nyuma yabwo nza kuja mu Buraya, aho ntuye mu Buholande ko maze kubibabwira, ariko nshitse nakomereje muri iryo torero maze kubabwira rya El Shaddai. Rero ndi umumemba wayo matorero yombi. Hano bafite abakristo, nkongera nkagiraga n'abandi bayobozi bagenzi banje. Nishimiye kubana namwe kandi dushima kuko mwakomeje kwaguka. Imana yabikoze, Imana ihabwa icubahiro. Ubwo ni buryo bwa introduction ntoya kugira ngo tuze kuganira ijambo ry'Imana. Reka turebe abantu baza kudusomera ijambo ry'Imana mu gitabo cya Mariko 10:43. Umusomyi mwiza afate mikro kugira ngo adusomere Mariko 10:43 ageze kuri 45. Muze undi aze kureba nanone mu rwandiko rwa mbere rwa Timotheo 3:15. Rwandiko rwa mbere rwa Timotheo 3:15. Uwa mbere nadusomere wahabonye muri Mariko 10:43. Ndabura habona. Yes. Ariko muri mwe siko biri. Muri mwe siko biri. Ahubwo ushaka kuba mukuru muri mwe, yego, ajya aba umugaragu wanyu. Kandi ushaka kuba uw'imbere muri mwe, ajye aba imbata ya bose. Kuko umwana w'umuntu nawe ataje gukorerwa, ahubwo yaje gukorera abandi no gutangira ubugingo bwe kuba incungu ya benshi. Amen.
imana imuhe umugisha. Ushaka kuba mukuru muri mwe ni ngombwa ko aba mugaragu w'abandi bose, kandi ushaka kuba uw'imbere asubire kandi aba uworoheje munsi y'abandi bose. Ibyo Kristo yarabikoze kugira ngo natwe tubashe kuronka agaciro. Dusomere mu rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 3:15. Rwandiko rwa mbere haravuze ngo kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo inkingi y'ukuri igushigikiye. I'm so sorry. Muri make ni kuri 3 kugeza ku 15 urasoma ayo mavensi. Ni harehare navuze ya nyuma, ariko nuguhera kuri 3. Duhere ku murongo wa mbere. Umurongo wa mbere. Iri jambo ni iryo kwizerwa ngo umuntu nashaka kuba umwepiskopi aba yifuje umurimo mwiza. Nuko umwepiskopi akwiriye kuba inyangamugayo no kuba umugabo w'umugore umwe, abe udakunda ibisindisha, wirinda ugira gahunda mu kubaho kwe, ukunda gucumbikira abashitsi, ufite ubwenge bwo kwigisha, utari umunywi wa vino cyangwa umunywarukoni, ahubwo umunyarukoni. Yes. Utari umunywi wa vino cyangwa umunyarukoni, ahubwo abe umugwaneza, utarwana, utari umukunzi w'impiya, utegeka neza bo mu rugo rwe, agatera abana be kumvira no kubaha rwose. Mbese utazi gutegeka bo mu rugo rwe yabasha ate kurinda itorero ry'Imana? Kandi ndakwiriye kuba uhindutse umukristo vuba, kugira ngo atikakaza akagwa, agacirwaho iteka Satani yaciriweho. Kandi akwiriye gushimwa neza n'abo hanze, kugira ngo adahinyuka akagwa mu mutego wa Satani. Kandi n'abadiyakoni nabo nuko bakwiriye kuba abitonda, batari interaganywa cyangwa abamenyereye vino nyinshi bakifuza indamu mbi, ahubwo bakomeza ubwiru bwo kwizera bafite imitima itabacira urubanza. Bakwiriye kubanza kugenzerezwa maze kugeragezwa. Yes. Bakwiriye kubanza kugeragezwa maze nibatabaho umugayo babone gukora umurimo w'ubudiyakoni. N'abadiyakoni kazi nabo nuko babe abitonda, abatabeshyera abandi, abadakunda ibisindisha, bakiranuka muri byose. Abadiyakoni babe abagabo b'umugore umwe, bategeka neza abana babo n'abo mu ngo zabo, kuko abakora neza uwo murimo w'ubudiyakoni bibonera umwanya w'icubahiro mwiza n'ubushizi bw'amanga bwinshi bwo kwizera Yesu Kristo. Kwandikiye ibyo niringiye ko nzaza kugusura, kandi mbikwandikiriye kugira ngo nintinda uzamenye ibikwiriye kugenzerezwa mu nzu y'Imana, ariyo torero ry'Imana ihoraho, ari nayo nkingi y'ukuri. So gushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye cyane. Imana kwerekanwa ifite umubiri, ikagaragaza ko ari umukiranutsi mu mwuka, ikabonwa n'abamarayika, ikamamazwa mu banyamahanga, ikizerwa mu isi, ikazamurwa, igahabwa ubwiza. Amen. Arakoze cyane. Imana iguha umugisha. Amen. Ndashimira ku ijambo ry'Imana tumaze kumva. Twese abavuga ni Kristo tuhaye tuvuga. Haleluya. Abatarabaye hano, ijambo tuhaye tuganira uhereye ku munsi w'ejo watambutse, ni umukozi wahamagawe n'Imana. Ababishoboye tuvuge ngo umukozi wahamagawe n'Imana. Nibyo, uwahamagawe n'Imana. Niryo jambo dufite kuganira, twaganiriye umunsi w'ejo n'uyu munsi kugeza n'ejo. Hano navuze ko tuzaganira utu tuntu dutanu, ejo twavuze 2.
reka noneho namwe nze kubibabwira abo tutashoboye kubana. Ni uko Imana ihamagara, ukuntu Imana ihamagara. Ijambo rya kabiri ni uburyo abo bahamagawe bashirwa mu nshingano. Ijambo rya gatatu ni intwaro bakoresha, niryo tuza guheraho. Ijambo rya kane ni imyitwarire y'abo bantu. Ijambo tuzasorezaho ni inshingano zabo. Nyuma yo gukora ibi noneho bagahabwa, bakerekwa inshingano bakora n'utwo tuntu. Ejo twavuze ko Imana ihamagara. Mu buryo Imana izihamagara, Imana ihamagara umuhamagaro wa mbere. Umuhamagaro wa mbere Imana izihamagara abantu, izihamagara abantu ibakuye mu byaha, ibakuye mu isi y'umwijima, kugira ngo bave mu rupfu baze kuba bazima, bahabwe ubugingo. Haleluya. Nabi Imana ihamagara ubwa mbere bakura mu byaha, ikabazana bakemera agakiza. Uwo muhamagaro uva mu ijambo ry'Imana abantu bumva, mu ijwi bumva ry'Imana riri mu ijambo ryayo, n'uburyo bwose ihamagara umuntu akumva, yamara akitaba, agakurikira, agahindurira ubuzima. Haleluya. Uwo ni wo muhamagaro wa mbere umuntu azahamagarwa, ni ukuva mu byaha uza mu gakiza. Twababwiye kuko umuntu uhamagarwa icyo ashinzwe ni ukuvuga ngo we azayitaba gusa. Uhamagara ni uzi umenya icyo ahamagarira umuntu. Upamagaye umuntu ngahamagara ngo Pacifique, ni ukuvuga ngo jewe ni jewe ubuzi icyo nguhamagariye, ariko wowe icyo uzi ukora ni ukumva izina wamara ukagira gute, ukitaba. Nyuma yabwo bakaza guhabwa amabwirizwa y'ibyo bakora. Imana iraduhamagara tukitaba. Umuhamagaro wa mbere dukura mu byaha, twamara tukaza tugahamagarwa kugira ngo tuze kuba mu gakiza. Uwo ni wo muhamagaro wa mbere. Twatanze urugero rwa Aburahamu uko Imana yamuhamagaye, kandi tuvuga ko uko Imana ihamagaye imuzimuha kondisiyo. Haleluya. Kondisiyo Imana izimuha ni ukuvuga ngo uwihamagaye izimusaba gusiga ibibi wabagamo, kwiyobora wiyoboraga, yamara ikaguha icyerekezo, kuko uguhamagaye niwe uzi ukubwira icyo aguhamagariye. Ubwo nibwo buryo Imana izihamagara. Undi muhamagaro wa kabiri, Imana nanone twavuze kuko izihamagara umuntu ikamukura muri barya yahamagaye. Muti haleluya. Ikamukura muri barya abantu yahamagaye, nanone ikongera ikamuhamagara, imuhamagariye umuhamagaro wundi w'inshingano agiye guhabwa. Ari nacyo gikorwa turimo muri ubu buryo. Ariko ari Imana yagize gute, yamuhamagaye. Ubwo ni uburyo bubiri Imana izihamagaramo. Ni ukuvuga ngo umuntu abanza kumva ijwi ryayo, aka kantu ubanza kumva ijwi ryayo, wamara kumva ijwi ryayo ukumva kuko ari wowe ribwiye, ukaryemera. Wamara kuryemera ukarikurikira, hanyuma ukagera mu nshingano z'uko wabanje kumva ijwi. Apana kwitaba ntawahamagawe. Umuntu yitaba kuko yumvise, yahamagawe ijwi, akumva ko ari rye, akaryemera, akarikurikiza, akagera ku muhamagaro w'uwahamagawe. Hano rero uwahamagaye wese aje gushirwa mu nshingano. Iryo jwi ni ukuryumva, akaryakira, akaryizera, noneho agashira muri politiki yo gukora. Uyu munsi ijambo rya kabiri twaze kuvugaho rero ni uburyo bashirwaho. Twavuze kuko abantu bahamagawe n'Imana, bahamagariwe umurimo w'Imana, bashirwaho bishingiye ku kuri, kutari uko amarangamutima. Muti haleluya. Bidashingiye ku marangamutima, bishingiye ku kuri, bitari amarangamutima y'uwo muziranye, y'uwo muvukana, y'impamvu izo arizo zose zishobora gutuma wamuha zirya nshingano. Ni ukuvuga ngo
twanatanze n'ingero z'uko dufite abakirisitu beza batanga icyacumi, beza batanga amasadaka, beza bazi kuririmba, beza bazi gusenga. Icyo ntigihagije, beza n'inshuti zacu kuba bohaguruka bagahamagarwa kugira ngo bahabwe zirya nshingano, nubwo birya biri mu bisabwa. Haleluya. Buriya abatambyi bose bavaga mu Baheburayo, siko bimeze? Ariko Abaheburayo bose ntibarabatambyi. Ibi byose dukora birakenewe kuwahamagawe, ariko uwahamagawe ibi si byo bisobanura kuba yahabwa izo nshingano. Aho niho haba ibibazo. Uwaririmbye neza, uwasenze neza, uwatanze amafaranga, tukamenya kuko yashobora gukora ikintu ciza mu rusengero, tukabyitiranya n'umuhamagaro wo kubasha gukorera Imana hawe inshingano zo kuyobora. Sibyo, ibyo birakenewe. Bishingiye ku kuri. Haleluya. Bishingiye ku kuri. Umuhamagaro w'Imana yahamagaye umuntu azawumva. Uw'Imana yahamagaye umuhamagara azawumva. Kandi n'abandi nabo baza bamusuzuma bakabireba bakamenya kuko afite uwo muhamagaro. Ariko hariho n'abazabikora batabitewe n'impamvu z'uko bamusuzumye ngo babone kuko bakwiriye, ahubwo bagendeye kuri zirya kiritere zindi tumaze kuvuga. Akaba afite ibitagenda bitomwemerera kuba yafata zirya nshingano. Bishingiye ku kuri. Ijambo rya kabiri, basuzumwe n'itorero bakagenzurwa. Natanze urugero rwa Methodist ukuntu bakoresha abantu, bashira abantu mu majaribiyo. Umupasiteri kuza kumuba ukaja mu majaribiyo bakakugenzura, aho babona hataragenda bakakugorora bakagutunganya kugeza babona kuko ugeze ku rugero rwiza rwo kubasha kumuba. Haleluya. Icyo nico rero bisabwa mu buryo bwo gushirwa kuri izo nshingano. Bamaze kugenzurwa bakaboneka bakwiriye, hanyuma rero bakarambikwaho ibiganza bagahabwa uburenganzira bwo kubasha kuba abayobozi bemewe n'itorero. Hariho abantu nigeze kumva ngo hariho umuntu wabaye umupasiteri atarasengewe, akaba umupasiteri agatanga ameza, noneho yavuye mu gihugu aja mu kindi, kuko yari umuntu ushoboye iby'Imana, noneho agakomeza agakora inshingano. Bamwita pasiteri agakora izo nshingano kandi bitarabayeho. Ni ukuvuga ngo umuntu ni ukugenzurwa yamara akarambikwaho ibiganza. Haleluya. Kugira ngo abashe guhabwa izo nshingano. Uyu munsi twagiye dutanga n'ibyanditswe, twatanze iki cyanditswe. Mu magambo tuzovuga azaba ari muri iki cyanditswe cya Timoteyo. Nubwo tutazatugaruka ngo dukomeze tugisome, ariko ibyo tuvuga ni biri muri urwandiko rwa mbere rwa Timoteyo 3 uhereye aho ngaho kugeza aho twasomye ku 15. Uyu munsi ikintu turi buvugeho ni intwaro abo bantu bakoresha. Iyo umuntu yamaze guhamagarwa umuhamagaro wa mbere, uwo ni wo wemererwa kugera ku muhamagaro wa kabiri. Utarahamagawe umuhamagaro wa mbere ntemererwa kugera mu muhamagaro wa kabiri. Uwamaze guhamagarwa urya muhamagaro wa kabiri wo guhabwa inshingano, muti haleluya. Umuhamagaro wa kabiri agira intwaro akwiye gukoresha mu buzima bwe. Izo nizo arwanisha, izo nizo zimuhesha imbaraga zo kubasha gukora urya murimo yahamagariwe. Iyo adakoresheje izi ntwaro, umuhamagaro we ntabwo ushobora kwera imbuto. Aba umuntu usa na wa wundi utarahamagawe ubwa mbere. Turabyumvikana? Iyo udafite izi ntwaro, aba umuntu usa na wa wundi utarahamagawe urya muhamagaro wa mbere.
indwara ya mbere uyu muntu agomba kwitwaza, kandi iyi ndwara nitureba twese ni ukuvuga ngo nyuma y'uko twamaze guhamagarwa, haleluya, bwa mbere nyuma y'uko twamaze guhamagarwa twese twabaye abakozi, kuko icyatumye duhamagarwa ni ikintu kimwe, ni inshingano Kristo yaduhaye muri iyi si, ari byo bamaze kutubwira, zo kubasha guhindurira abandi gusa na Kristo twamenye, twabwiwe, tukamwizera akaba muri twe, hanyuma tukamusanisha, haleluya, mu bantu. Nibyo tuvuga, umaze guhamagarwa umuhamagaro wa mbere n'umaze guhamagarwa uyu muhamagaro wa kabiri, iyi ndwara iratureba, ni indwara y'amasengesho. Uwahamagawe ubwa mbere asaba iyi ndwara, n'uwahamagawe ubwa kabiri, iyi ni indwara dusabwa twese gukoresha, kuko gusenga ntabwo ari impano nk'izindi zose, ahubwo ni ubuzima bw'umukirisitu, haleluya, ni ubuzima bwacu bwa gikirisitu, ni ubuzima bwacu bwa buri munsi, nibwo buryo tuza tuganira n'Imana. Ubu buryo bw'amasengesho rero, iyo umuntu yahawe inshingano, ikintu cya mbere ukwiye gushira imbere, nimba wari usanzwe utari umunyamasengesho, ukwiye kuba umunyamasengesho wa cyane. Ni ukuvuga ngo iyo ufite abantu basenga mu itorero, abo bantu ni ibigaragara kuko babahe bagusanga muri serivisi yawe bakagufasha, ni ukugukubitiramo mu yandi magambo, ni wowe ukwiye kuba namba 1 ku munyamasengesho, kubera izi impamvu. Barya bose baragufasha bakagusengera kandi nabo bakisengera, ariko ufite inshingano z'abarya, ugasura ukagira inshingano zawe ubwawe. Noneho n'umurimo w'Imana kugira ngo ubashe kwaguka, ntiworyama ku karago ngo utakire Imana, usaba Imana imbaraga, ngo ureke guhabwa imbaraga zo kubasha kuyobora itorero nabo hawe, haleluya. Imbaraga z'amasengesho nizo zibasha guhindura ibintu. Barya bose watekerezaga kuko imitima itahinduka, n'abirya bose ubona kuko biremereye, abakozi bagira intambara zikomeye, tuzabigeraho, bagira intambara zikomeye cyane. Ni ukuvuga ngo iyo uhawe inshingano zo kubasha kuyobora abantu, uyobora abakurusha siyanse, uyobora abakurusha ubutunzi, abakurusha kubasha kugenzura ibintu, kandi bo baba barahawe kuguma kukugenzura. Ni ukuvuga ngo hano ubu uri icyapa ukwiye tuza duhagarara ku gatuti, buri muntu wese aza akora analize ziwe kurije, ariko ntawugira umwanya wo gukora analize ku bandi bantu bose. Abantu bose bampanze amaso ko barantekereza, ko barumva icyo mpaye mvuga bakakomeza gutekereza, bagakora amanalize maremare. Noneho rero kugira ngo tubashe kuyobora aba bantu uyu mukumbi neza, n'imbaraga z'amasengesho zibiduhesha kugira ngo tubashe kuba turi mu rugero rwiza rwo kubasha kuyobora. Abayobozi baza baryama badasengera itorero, badasengera abakirisitu, ntibasengera umurimo w'Imana, bashobore kuba batarahamagawe nayo, cyangwa bashobore kuba barahamagawe nayo ariko bataramenye umuhamagaro bahamagawe n'inshingano zabo kugira ngo zibashe kuba izifite agaciro gasa n'icyo bahamagariwe. Amasengesho agira ibintu azakora mu muntu, muti haleluya. Iyo duhaye dusenga, amasengesho niyo azazamura amarangamutima yo mu mwuka. Ni ukuvuga ngo mu mbaraga z'amasengesho niho habaho igicaniro kiza kizamura imbaraga zuje mu buryo bw'amasengesho. Iziyo zije zizazizana ubwenge bwose buduhesha uburyo bwo kubasha kumva ibyo twumvise, tukamenya uko tubisheburura, buduhesha kubasha kumenya ibyo tubonye n'uburyo dushobora kubyitwaramo. Muti haleluya. Umwuka wera ni ubumana mu muntu, ariko inkwi ziza ziwatsa neza ni amasengesho.
ni ukuvuga ngo twegera imana ni kwigazuka hagati muri twe. Reka nkoresha aka kantu k'aka example gatoya. Umuntu wese aho yicaye, reka mpagarare hano noneho ugerageze nko kugira, murabona izi ntoki, ugire gutya undangiza, urebe ukuntu ushobora gukwirwa hano hantu, kubera ko ndi kure ushobora gukwirwa hano hantu. Umuntu munini ko ndagira gutya nkabasha kumubona agakwirwa hano hantu. Murabona izi ntoki nimubona ko ari ahantu ari hato cyane. Ukuzi nanje sindi mugufi nubwo ntari muremure cyane, mu buryo no kwirwa aha hantu, siko bimeze. Ariko sasa rero uko nkomeza kukwegera niko ndakomeza gukwirwa. Ni ukuvuga ngo Imana, ubusabane bwacu n'Imana, Imana iba nini mu masengesho, gukurikirana nuko dukomeza kuyegera. Uko dukomeza kwegera Imana niko Imana ikomeza kugagara hagati muri twe mu mbaraga z'amasengesho. Ubumana bukuzura, imbaraga z'Umwuka Wera zitwegereza Imana biciye mu mbaraga z'amasengesho. Roma posta forebaye. Kudasenga nugushira Imana distance ikakuba kure, ariko mu gusenga nukubasha kutwegereza Imana, Imana ikagarika nini. Mungu anapanuka ndani ya maisha yetu kupitia huduma ya maombi. Itorero ry'abantu bangana gutya ukariyoba utaba ku mavi utazusenga, ntaho rishobora kuja. Abayobozi rero, iyi ni intwaro mukwiye gukoresha, kandi birizi tugira ngo dusenge ubudasiba. Haleluya. Igitabo cy'Ikirundi kizavuga ngo muri make tudahumeka, ngira ngo sinzi nigeze kumva umuntu agisoma nimba ari ubudahumeka, ubudahwema nugusenga, tugasenga ubuzima bwacu bugahinduka ubw'amasengesho. Ubutitsa, gusenga ubutitsa ni gute umuntu yasenga ubutitsa? Azahinga ukiri gupagasa ugasenga ubutitsa, ni principe. Haleluya. Ni principe ushira muri gahunda zawe. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora gusenga hayagenda, umuntu ashobora gusenga yicaye, umuntu ashobora gusenga hagaze. Mtu anaweza kulala macharichari akiomba, ukilala kifudifudi unaomba, ukitembea unaomba. Njia zozote na namna yote na nafasi zote, maombi ni msingi wa mambo yote katika maisha ya muamini. Haleluya. Ndanezerewe. Haleluya. Reka ntange haleluya. Haleluya. Yeah! Biradusaba gusenga, tukongera tugasenga. Bazokuvuga. Nudasenga ikintu uzokora reaction yo kuvuga. Siko bimeze? Umupasiteri baza bavuga uko nukuvuga ngo mugiye kubitabura. Amakuru atarazwe amwe y'ukuri n'ay'ibinyoma, aho yose azohaguruka. Ariko ikiza kiyashobora, iyo wumvise bavuze uzushinga iviwe. Haleluya. Ukavuga ngo Mana ibyo bahe bavuga sifite icyo nshobora kuba navuga, ariko iyo uvuze hagati muri je kuko ari wowe wampamagaye, izi mbaraga ntaho nshobora kuzikura, ariko muri wowe niho nza nkura imbaraga zinshoboza. Haleluya. Tugira umwanya wo kumva. Ubundi titwahaye amatwi ngo tuza twumva ibyo tuza twumva. Titwahawe aka kanwa kugira ngo tuvuge ibyo tuza tuvuga. Amatwi adufasha kugira ngo ibyo twumva bitwungura ubwenge. Ni ukuvuga ubwenge nabwo bukaduhesha kubasha kugosora, kumenya ibyo tuvuga dukoresheje ururimi rwacu. Ndumuyumbe
kuva mu buto zorinda saza ndo muyumbe. Reka nkosora abayumbe. Nimuzoza muntu umuhagarikizi yageze hano. Muza muhita mwicara. Ababwiye ngo nimugaruke. Ariko guhaguruka ugiye gutanga komantere ukavuga iminota 3, iminota 2, iminota 4 utaha umwanya. Tibazosuye kugwa gatuti muri ritorero. Nimba ari n'umuyobozi nawe azabyiki. Wahagarikiye ubundi kandi nta bintu byo guhagarara hangaha. Uvuga ko ndavuga imbaraga z'amasengesho kunzuza zihesha abantu ubwenge bwo kubasha kumenya gukora ibintu. Si byose? Nta muntu uguhagarara ngo kura judging abantu. Nimba ufite uwo watumweho genda umusange. Ugenda umuganira umubwira ati hari ibyawe mpayimbo. Urahagarara hano ukajudging abantu. Gute? Mureke iterabwoba ryo kujudging abantu. Mureke iterabwoba ryo kujudging abantu. Si ndiyo? Se kujudginga gucira abantu imanza. Ubundi iyo mubwira abantu mubatongera mubacira imanza. Bifite habe ni purusa nimwe yo kubasha kubahindura. Ariko ubugwa neza no kwegera umuntu ukamuganiriza. Nico kiyo zira yonyine y'ubwenge yo guhindura umuntu. Do mushitsi ariko hatari hano. Sinavuga ko ndi umupasiteri wasengeye muri itorero rya Grace Tabernacle Church. Ngasuye nkaba n'umuyobozi muri El Shaddai. Umuyumbe uzoza ubikora azoza yibwiriza. Nimba ari n'abacuranzi irya minota muzamwongera batayibahaye muzamuyireka. Ntukazugendera ku memosyo y'abantu. Uzureba uwayoboye n'ubu ufite gahunda. Ubuse nimba bari kumpa iminota 20 yo kubwiriza ukaba wayitwaye ngasoma ijambo kicara muvuga ngo njewe sinabwirije. Ni ngombwa ko tugomba gusaranganya umwanya. Ko ndabibwira abayumbe cyane. Si ndiyose dukorere kuri gahunda. Apana kuvuga ngo wanezerewe ngo twese wamutujana ngo tujane mu munezero ngo tuzemere. Itorero rigira gahunda. Ubigufashamo n'uwayoboye kuko nizo nshingano babamuhaye. Keretse guhaye umwanya umwegera umubwira ati umunota umwe. Nuvuga ngo ni haleluya. Apana kuvuga amagambo 12. Tanga haleluya yonyine. Nimba ari 3 nimba ari 12 wahawe uzitange numara wicare. Nimba ari ijambo ugiye kutubwira utwungura. Uwanze utekereza icyo ugiye kuvuga n'umusaruro iza kubyara. Ntimukaza mufata itorero ngo tuzobemerere muza murifata murishire mu mfuko murigendane. Izo shingano twarazihawe zo kubahonya no kutabemerera. Tugacaha ikintu cyose kugira ngo tubagorore muzoba Kristo beza n'abayobozi beza bejo. Si ndiyose? Iyo ni sagesse iva mu masengesho n'umwuka wera w'Imana. Iyo dusenze hazaza imbaraga z'umwuka wera w'Imana zibasha kutuyobora zikaduhesha ubwenge bwo kubasha kumenya nabo dukorana. N'imbaraga z'umwuka wera w'Imana zazikuza umuntu mutoya akaba umuntu mukuru mu buryo bw'ibitekerezo. Agifite amaranga mutima yose akabasha guca bugufi. Ibyo si byiza se? Biri mu nshingano z'abakozi beza uku ko turagira ngo abakristo beza tuzosigira inshingano babe bakura bakiri batoya. Haleluya. Gatanga haleluya. Abari tayari banakire. Haleluya! Ko turavuga imbaraga z'amasengesho zikora zizazibyutsa igicaniro umwuka wera w'Imana akagira gute akabasha gukora hagati muri twe akaduhesha ubwenge bwo kubasha kumenya gukora akaduhesha ubwenge bwo kubasha kumenya kuvuga akaduhesha ubwenge bwo kubasha kumenya kuyobora. Yesu yabwiye abigishwa arababwira ngo ndagiye ariko uko ngiye sitaenda kama mtoro. Sinzogenda nk'umuntu waturutse wagiye gusa ngo uzaboherereza iki umufasha. Ngo amara avugira ijambo aravuga ngo umwuka wera naza uwo naza. Ikintu cyamera yaravuze ngo azohamya Yesu. Kandi ngo namara kumpamya ni ukuvuga ngo ntibamwemeraga bari bamuzi kuko yavutse hariya n'umuntu bari basanzwe ntibamwemeraga. Ubundi Yesu yaje kwamamaza ubwami bw'Imana.
amaze kuza kwamamaza ubwami bw'Imana, ni ukuvuga ngo aje mu ijuru yohereje imbaraga z'umwuka wera nazo kuza guhamya icyo Kristo yaje gushitsa kiva ku Mana. Hanyuma rero uwo mwuka wera aravuga ngo umaze kumuzamura, umaze kumushitsa, reka ngusigira abakristo nabo basigaye kuri tere. Abo ni ba Rugero, abo ni ba wewe, ni twebwe twese, kugira ngo uwo mwuka wera tubone uko tunyura muri iyi si. Haleluya. Aravuga ngo uwo mwuka wera ikindi azokora ngo azohamya Kristo. Ni ukuvuga ngo uhamagawe nta wundi wamuhamagaye, ni Kristo. Kandi uwo nguwo ni uzuduhesha kubasha kumenya ko twahamagawe na Kristo, twamara akaba ariwe duhamya. Haleluya. Agasura kandi ngo azabafasha, amaze guhamya Kristo azabafasha kubasha, azabahesha imbaraga zo kubasha gukora umurimo w'Imana. Avuga iki kintu uhereye ku 16 mu gitabo cya Yohana, ayo magambo uzoyasanga. Ngo amara aravuga ngo azabayobora mukuri. Imana we, aka kantu murakumva? Ngo azabayobora mukuri kose. Azatuyobora mukuri kose. Atasize n'ikintu na kimwe. Nitudasenga uko ndashaka kuvugisha connection y'amasengesho n'imbaraga z'umwuka wera w'Imana. Nitudasenga umwuka wera ze, mubona kuko tuzogira ubwenge bwo kubasha kuyoborwa mukuri kose. Titwoyobora mukuri kandi nawe titwoyoborwa mukuri kose. Ariko aho biza biva ni mu mbaraga z'amasengesho. Amaze amasengesho nayo akazamura ubumana buri hagati muri twe, bugakunda bukagagara muri twe. Muti haleluya. Rero intwaro ya kabiri ni ijambo ry'Imana. Iyo umukirisitu akakanda, iyo umukirisitu asenga cyane, agasenga akazana amasengesho, ikindi azakora agasenga cyane atazisoma ijambo ry'Imana, azaho umunyempano ku rwego rwo hejuru. Ashobora kubona ibishwe byose byo mu buryo bwose, agasoma abantu bose bari ahangaha ibibatekerezwamo. Ariko iyo adasomye ijambo ry'Imana azayoba. Ashobora gupanzanisha aba bantu bose bagatandukana kubera kuko atasomye ijambo ry'Imana. Gupanzanisha gutandukanya gutandukanya navuze iringana, gupanzanisha abantu, gutanduka, gushwanya, gutandukanya, sinza ko kandi kuntu kasha, gutanya abantu, gushwanisha abantu, nimbaricho. Noneho sasa rero ndimi zarivanze. Haleluya. Ariko ntaco ko turaja mu ijuru. Abantu bakama bapanzana gutyo, umwe akerekeri undi akerekeri ingi. Sasa rero iyo umuntu ari umunyamasengesho atazisoma ijambo ry'Imana, ugira imbaraga zo kubasha gusenya kuruta imbaraga zo kubaka. Icyo kintu ntimushobora kucemera, kuko Bibiri ijambo ry'Imana usomye mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 3:16, Bibiri ijambo ry'Imana zatubwira ngo ibyanditswe byera byose bigira umumaro wo kwigisha iki umuntu, ngo byamara bikamwemeza intege nke ziwe, akamenya kuko barya abandi n'abahareba nawe ubwiwe ari umuki, ari umunyantege nke. Ngo byamara ijambo ry'Imana ngo rikamutunganya muri burya buryo bwo kumutunganya, ngo rikamurema akaba umuntu, ngo bigatuma aba umuntu ngo ukwiriye, ngo afite ushitse, ngo afite ibimu ekipema zose. Hola waya for my boy day. Akaba ari umuntu ufite ibimukwiriye byose. Ni ukuvuga ngo niba aje mu kiyumbi arasirimba cyane, niba aje mu masengesho arasenga cyane, niba aje mu gukorera Imana arakora cyane. Tugira abanyamasengesho bataza batanga isadaka, tugira abanyamasengesho bataza batanga igice cy'icumi. Turacemera twebwe muri Eshadai, si ndiyo? Twebwe turacemera. Tukagira abanyamasengesho bataza bagendera mu buyobozi bw'itorero. Umuntu akama avaturu
ukamumva yabaye igihanga ngahandi hantu yagiye mu ivugabutumwa pasiteri we ntabizi. Uwo ni umunyamasengesho azana amasengesho arasenga 24 hours. Acha upuzi, tureke gupuzia. Imana yahabaye ubuzi uburyo bwo kugira ngo batuyobore si zose nuzoza ugenda ushaka umugisha. Nababwira akantu sandi ko ndi kumwe n'abayobozi banje twigeze kuja gutarama umunsi umwe tuvuye iwacu mu Rudabagiza tuja gutarama ku Kivumu. Icyo gihe baravuze nta muntu uzoja gutarama ahantu atabashije kubivuga kwa mwarimu. Noneho tuja mu butayu turasenga utumare gusenga umuntu kurya abantu basore banezerewe baratubwira ati sasa nyabona muzoze kudutaramira tuzo ngo tubare duhana umunsi tuzoje gutarama ku Kivumu. Noneho turavuga ati se iyo tubwiye mwarimu ko tuja gutarama wandatse hari impamvu twebwe tugiye gutarama mu kanisa ryacu tuza gutaramira abacu bayumba. Noneho ngo tumare gushikayo twari ku Kivumu kuwabera mwarimu ndagira tubaza yumva ko twararamba magara tubaza ati se mwasize mubwiye mwarimu ko mwaje gutarama hano? Ati pi twagiye mu butayu mubwira amakuru ko twagiye naho zaviriye kugira ngo tuze gutarama. Ati ico mbemereye no kuzogaruka kuza gutarama ariko uyu munsi mureka abantu baryame muzosabe muzoze muhanze muzobwire mwarimu wanyu. Avuga ati hanga kwa yijwa kabisa mugane wapfara ati noneho ibi bigenze gute? Noneho ariko ababyeyi ni beza ngo bone byatubabaje ati sawa murakoze cyane ku nama nziza mutugiriye turagiye. Ati ndabemereye mutarame ariko timuzasubire. Ariko tukakizwa nuko abacu nabo bavuze ati hari abantu baza kudutaramira bavuze ko baza kudutaramira. Iboga babwira mwarimu aho twari twagiye ako niko kadukijije abayumbe bagenzi banje muri inshuti kabisa. Ni ukuvuga ngo ngifite akabaraga tuzogendana dukorane ariko kandi muri gahunda muza mubwira abayobozi yo muhaye musha. Haleluya. Ko turavuga ukuntu mu buzima bwacu tugira intwaro ijambo ry'Imana ari ikintu cy'ingenzi kiza kiduhisha kubasha gukura titukure mu mpano gusa ahubwo tukaba abantu bashitse. Ntabwo natayisije ndiho. Haleluya. Ijambo ry'Imana ukuntu riza ridukuza tukaba abantu bashitse bafite ekipema zose niryo riza ridutunganya. Ubundi kandi ibi nabyo birasa umuntu uzusoma ijambo ry'Imana akarisoma agasubira muri Bibiliya agahera mu Itangiriro akagenda akagira muri Ofuno akifashisha n'ibindi bitabo by'ubwenge bimwungura Bibiliya atazasenga Imana azaba amagambo uwo ni umufarisayo ukomeye cyane. Azaba umucamanza w'abantu kuruta utarabaye umunyabyaha kuruta umuntu utarigeze agera ku musaraba kubera yuko azakoresha ivesi agakoresha icyanditswe ariko kidahumekewe muri we avuga ibyo yumva muri Bibiliya biva mu bwenge bwe ariko ibi bintu nibyo duhishurirwa biva mu mbaraga z'umwuka wera w'Imana. Haleluya. Kandi izo mbaraga z'umwuka wera ziva mu mavi tugasenga Imana umwuka wera akabasha gakora muri twe. Ijambo ry'Imana rizari gica abantu iyo turikoresha tutaza dusenga ariko iyo dusenga twamara tugasoma n'ijambo ry'Imana ni ijambo rizarikiza abantu. Muti haleluya. Byombi birakorana. Umuyobozi mwiza azaba imbere agasura akaba inyuma akaba hagati y'intama ze. Bundi hari akakantu baza bavuga abanyabwenge ngira ngo babitekereje babivuze bazavuga ngo ufite intare iba ifite ubusho abasirikare bakaba intama. Operation commander w'izo ntama akaba intare. N'intama yabaye operation commander ikagira intare abasirikare bayo bakaba intare. Ni ukuvuga ngo
ikiza gitsinda ni intare iyoboye intama. ako kantu mwakumvise? Intare iyo iyoboye intama akaba ari bo b'abasirikare ija gutera, hakaba n'intama iyoboye intare zija kurwana. Intama ziyobowe n'intare zo zazitsinda. Icyo bishaka kuvuga ni umuyobozi utekerereza itorero akarijana akaregeza kuri success. Iyo umuyobozi atekereje ko ayoborwa n'aba bantu hatariho direction atanga, bihinduka birangira abaye umuyoboke nk'umwe muri bo. Ko nico bivuze. Dusenge dusome ijambo ry'Imana. Ibyo bintu, izo nitwaro dutegerezwa gukoresha. Ijambo rya gatatu ni intwaro yo kusha inama. Intwaro yo kusha inama. Igihe cyose mu buyobozi inama ni ikintu cy'ingenzi. Igihe cyose inama izikosora, inama izirema ibintu, ibyo bintu bigatuma umurimo w'Imana utera imbere. Haleluya. Abaje inama Imana igira gute? Irabasanga. Ahatari inama ibintu bigira bite? Ni ngombwa kuko iyo ntwaro abakristo batowe bagakurwa mu bandi kugira ngo baze guhabwa inshingano, bagomba kumenya gukoresha igihe cyose intwaro y'inama. Reka mvuge izo ngizo zitatu. Hanyuma rero ndavuga imyitwarire iranga abo bantu. Ejo tuzakomerezaho. Tugeze ku ntambwe yacu ya kane. Ijambo rya mbere ry'imyitwarire ibaranga ni ukuba ari umuntu wizeye by'ukuri. Uko murabyumva? Ni umuntu wizeye by'ukuri. Twari twavuze no kuba yuzuye Umwuka Wera haruguru, twari twabivuze. Akagira ubwenge. Reka nze kuvuga aka kantu ko kwizera. Ubundi kwizera bizi tugira ko ari ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Birimo aka kantu ni ukuvuga ngo umuntu wese uje kwizera ikintu cya mbere azakora azayumva ijambo, yamara kumva ijambo akaryakira, yamara kuryakira akumva kuko rya jambo ribaye ukuri, yamara agashira muri pratique rya jambo kuko iryo jambo ari ukuri, atarabona ibyo yabwiwe mu maso agaragara. Bivuga ko kwizera ni ukwemera ko mu mutima. Birasobanutse? Kwizera ni ukwemera ko mu mutima. Akandi kantu kabasha kubasobanura neza, ikintu kikubwira neza kuko utizeye ni iki kintu, ni ikibazo uza wibaza niba wizeye. Subiremo. Ikintu kikwereka neza kuko utizeye ni ikibazo uza wibaza nimba wizeye. Suko ijuru, ariko wa mugani ijuru, ariko ibi bintu turimo, ikibazo uza wibaza niba wizeye, icyo nicyo kikwereka neza kuko utarizera. Ariko ibintu biza biranga abantu bahamagawe ubwa kabiri bahabwa inshingano, abakwiye kuba ari umuntu wizeye by'ukuri, udatwarwa n'imyizerere yose yaje ngo baramucuranura none nikavu mukaje mukakagori k'abana. Ni ukuba atazi neza icyo yizeye icyo ari cyo. Ni ukuvuga ngo utizeye ntiyakwizeza abandi bantu Kristo. Biba bisaba kuvuga ngo ubanze umwizere neza kandi wumve kuko hari ikintu zanumva ubonisha. Zambona ko nimba ijuru risigaranye umwanya umwe gusa ari intebe y'umuntu umwe, zambona ko nta wundi muntu twirwanira. Zanumva ko arisha ukumva imvuga ni ku mutima uzumpamiriza. Nimba icyicaro ari kimwe gisigaye,
nzanizera Imana nk'umuntu utakiri mwisi gusa kaba ndi muri uyu mubiri ndize gusa kuva muri uyu mubiri wavutse hariya muzi navutse ariko sinzanizera Imana nk'umuntu utuye hano ku isi gusa nyine nikiwe abantu batarakurwamo ni ukuvuga ngo numvise ibintu by'Imana numva ko Yesu yaje kubwanje gusa ku giti canje abandi bantu zanumva kuko twohurirayo kagira amahirwe tugahurirayo noyagira tugahurirayo kuko biravuga ngo hari yabera benshi bagiye ariko mu bagisigaye bari muri uyu mubiri ndi wa mbere uzojayo kabisa na uriyiziga uko gasimba nta muntu banjajinga bacu umuntu azavuga uko azayumva yizeye Imana namenye neza kuko mu mbaraga zanje no muri ubu bwenge rugero wa undi uvuka iwanyu muze sokuru ni sekuzi se wa muyomba hariya uwo muntu nta kuntu yopfa kubona ijuru namenye neza kuko Yesu yaje kugira ngo azonjana ngezeyo ngo mare ndamwizera nama ngenda ndashika ya hano mfite passport y'ijuru ndayicaranye kabisa nagezeyo n'uyu mubiri gusa umuntu arinze kugira ngo abanze kuwuvamo cyangwa umunsi Yesu yoduhamagara tukazamurwa ukamera amababa yayandi yabizeye kwizera Imana nico cyonyine gishobora gutuma tujamo niryo baba rizotugurutsa nta muyobozi utizera Imana washumba intama kuko utazi yuja ntaho ufite kuzijana uracibaza ko wizeye wemere Yesu utangira umwizero utangabusha nimba ucibaza kuko hari ijya sinye matematikali bazavuga ngo ni please umwe please ntibe please kandi ntibe mwe ntiziba gukuramo kandi ntiziba guteranya bakama bigira ikintu kimwe ngo please umwe please byose kwizera ntabwo ari ijya sinye matematikali oya haleluya nukumva ijambo wamara ukamuryemera halo ijuru ririho hariho abaritashe tuzarijamo siku moja mavuno yataisha kabisa baada ya hayo ni hukumu atakusanya ngano bali makapi yote yatatupa motoni rafiki utakuwa wapi mahubiri na nyimbo za wokovu wa Mungu zitakaponyamaza huku ulialikata neno zuri la Mungu utaka wapi milele atakusanya ngano kwa furaha ghalani bali makapi yote yatatupa motoni rafiki utakuwa wapi nyegeleza na nyimbo za wokovu zikaulika icho chanya wewe kera urahiri gambo lya Mungu ugabera hangi mukundwa agakumanya imbuto na kuzibika mukirinda biracanya birabyoshi bigakabulwa mu muriro ya mukundwa haleluya haleluya baada ya hayo ni hukumu abizeye tuzoja mu ijuru igitondo kimwe cyangwa umugoroba umwe izavuga igitondo weke panda nyaki Imana izavuga izavuga igitondo panda Imana izavuga igitondo cy'ubuto yumve panda Imana izavuga kandi twese tuyitabe panda Imana izavuga kandi twese tuyitabe panda Imana izavuga imisaraba myinshi utegera kandi imisaraba myinshi isigare ku makoti abakozi twigendeke dusanganire umwami mu bicuwe haleluya tarasike ijuru ntirizageramo abavuze Yesu haleluya ijuru rizageramo abizeye Yesu
ijuru ntirizavamo abantu bavuze ijambo ry'Imana, ijuru rizashamo abemeye ijambo ry'Imana. Amen. Ijuru ntirizashamo abazavuga amasengesho, abayabwiriza riwaya safari my boy. Ijuru rizashamo abazabasenga mu kuri no mu mwuka. Zo ni inshingano z'abakozi. Hallelujah. Muhaguruke dusenge. Hallelujah. Mwokozi wangu ni mwamba bora, katika milima zanilete ya amani tele na mibaraka daima. Katika mwamba nirakaku barakate lekutoka jua naka umoni nastari nigerisa katika mwamba nirakaku barakate lekutoka jua naka umoni nastari nigerisa namini makimbili yoni mwamba huwa katika sololota nisikimbiye aduiko nishinde katika vya. Amen. Amen. Ushaka kuba mukuru, nawe umugaragu w'abandi bose, kuba umuyobozi uyoboye abandi, shoba umuhamagaro w'Imana akusika intu umuti yogira proje. Shoba umuhamagaro w'Imana akusika intu ugira proje, ntibishoboka. Abatowe kuzaba abayobozi, nimba byaragendeye kugira ngo uzayobore itorero kuko uri umwana wavutse kuri pasiteri muri iri torero, bazabivugurure abihindure bisubikwe, ariko papa sikuru ube warizewe n'itorero, wumva kuko ufite umuhamagaro. Nimba warahamagawe kuzaba umuyobozi w'iri torero kuko ufite abantu benshi cyangwa ushobora kuvuga abantu bakakumva, bazabivugurure. Imana ikeneye ko ugomba kuyumva ikakumva, yamara ikakumvisa abantu. Ariko nimba baragutoye ufite uwo muhamagaro, hari imbaraga zibashoboza. Reka senga Imana kugira ngo Imana itwibutse imihamagaro, kandi habeho imbaraga z'umwuka wera zitubashisha twese kubasha gukora umurimo w'Imana. Ko turavuga abakozi, buri muntu wese wahamagawe n'Imana afite inshingano zo kubasha kwamamaza Kristo. Umudamu afite inshingano zo kwamamaza Kristo mu muryango we no hanze. Abapapa bari hano dufite inshingano zo kwamamaza Kristo twizeye, tukamubwira abantu mu buryo bubiri, mu byo tuvuga no mu byo dukora. No kuvuga ngo iyo twizeye Yesu hari kibigaragaza, nuko tubihamya. Ijambo rya kabiri nuko dukora ibyo abizeye. Hariho abizeye bataza bakora, abantu batizeye bashobora gukora, ariko mwumva kakando, abantu batizeye bokora bagakora byinshi, ariko nta muntu wizeye utazukora. Ikimenyetso cyo kwizera no gukora. Ndasenga ariko ndanasengera n'ibindi bibazo bafite, n'ikindi kibazo cyari cyo cyose ugishira imbere y'Imana
Yesu kirisito amaraso ye arakora uyu munsi. Yesu ndakwizera, Haleluya. Yesu ndakwizera, Haleluya, Yesu. Jehova Yesu Jire ndakwizera, wastahili. Yesu